hari ini ngayah topeng wali di kantor PU Lumintang Denpasar, Yayasan Seni Topeng Belang Singapadu Kaler, Rahayu Pangsiu. Jangan lupa like, komen, share, subscribe TBK TV, Topeng Balik di TV. Oke, kita berangkat sekarang menuju ke Lumintang Denpasar. Kantor PU. Nirgamayang skadi swargane ring marcepada ngawen tenang napisane jagi kersa jagat sane kalugrain para dewata ngancan leket ring sejeroning angga sarira adat budaya lan seni adong pamargine iriki alap alos tata kramane tatamian saking nguni adeng-adeng awak bisa depan anake mengadanin pinaka sesulo hidup iri-kiring balik semanggalan ngantos sang sepi sang surya wengine nyinap makarya
nyarengin setata ngantos diipiang ke bata. Mogi Santi jaga balilan sedagingnya nih Sutranti ngiring abdi yang sarang sami ngiring abdi yang sarang sami adat budaya lan seni adong pamargine iriki alap angos tata kramane tatamyan saking nguni. sedurung para wanara ngewangun situ Bando. Oh, wayah jadi nih, wayah nih no. Enggen. Oh, sekonden ngewangun situ Bando. Aduh, nih wadah kapinalo aja nih nak duit kat di wangunan gitu. Oh, sekonden ngewangun situ Bando. Ngayat itu begawan semua karmo gitu, jemu hijau. Bawakan aksara-aksara di Bando nih, angono situ Bando.
Wis titik penyambung ayo dia kelawan kantor PU Lumintang Denpasar Idiang nganganin yayasan seni topeng belang Singapadu kalian ganjar merasa semua peng banget sampun ke Icen galah kadang aja Riki ayah topeng wali Riki ring kantor PU dumada situ lah do karya pembagian Riki Idiang nganganin anggo yayasan ben berarti sementon wenten moduwe karya setios nyanin dados berereh yayasan Idiang lagi wanda sakuniko Idiang persidangan urang dan dia kubuta Idiang untuk para pesan Om Santi Ini beda pengajaran. Iya.